50 का बेचनमा ढिउल्याका ठाउँ थना गुङ्गु नसटवाई स्टल दु राष्ट्रिय गान जीगु नेवामे त सम्मानिया त नेपाल राष्ट्रिय गान ह्याक्री नापेना पुस्तक तनदी त इनापेना नेवा प्रदेश मारगागु सम्मागना उगिले नेवाते मंका मेजु नेवा स्वायत्त राज्य में हैगदी नजी नापेना सक्सिटा तो ज्याजो या मुपा हनिबम मेर विद्या सुन्दर साक्य ज्यादा नेपाल सम्बन्धी प्रबन्धक संगठन शाखा एकीका माल्या बन्यान दिदी नापेना हनिबम मेर विद्या सुन्दर साक्य स्वयंसेवकी लागि हानस लजी कनपनचना नानी हेरा विषय मे मति अठे संगठन या माल्या पन्ना सम्मान व्यक्ति आउदु जनता या त्यासफुला नेपाल सम्बट स्वम संगठन माल्या पन्जुला अथे आजी हनिबम मेर विद्या सुन्दर साखी ज्यादा थुया थु ज्यादा उली जाइन्दि त थु न्यनि रुगु त्वा देबा मच्चाका उली जानि नापेना ग्वाली लागि नानी रजी रजी नापेना अथे तन 27 वटा 25 वटा वडा चाहिँ पाकेन संगठन पनि सम्मान माल्यापन जिरो गोडो स्वाद एसिया जाजोडो अझै हनिबम उपमेर पाकेन माल्यापन जाजो जिरो गोडो
지구 자도의 울리다 썩시아츠가 딸츠가 단지나 배나 지 니치 통토스네 सांस्कृतिक जादुवंशी छन् जी चनिमानीहरू जिया छिटपिन्त सक्सिता त जादुले चाहिदे पिन्त लस्कु सेन्डिटा खौतु जादुया गोसाखला या टुज लिसिए तुगु 27 वडाया वडा सदस्य नरेश मर्दन इनापेना वेका छिटपि सक्सिता लस्कु सेन्डी हुँदो समारोह समिति राष्ट्रिय समारोह समिति AR40 या विशेष इनापे यही महानगरपालिका 27 वडा व असम सेवा समिति गोसाले नेनाजुङ्गु सांस्कृतिक ज्याजो नेवा नसा जुन बोज्या खले सफु बोज्या या हनिबम सबनाय नापम नुडो समारोह समिति या AR40 या नाय रमेश महर्जनज्यू यही महानगरपालिका या मेयर नाप ठाउँ या ठुगु ज्याजो या नुपा विद्या सुन्दर साकेज्यू कठे विशेष पा यहाँ महानगरपालिका या उपमेयर हरिबाबा खड्गे श्रेष्ठज्यू अहिले ठुगु 27 वडाया कतिको हनिबामा वरनाय चिन्यामान भजाचार्यज्यू 25 वडाया नाय नीलकाजी साकेज्यू अहिले ड्यासे डिपी अतिथिगण ये महानगरपालिका या छिटी वडा पाके चाहिदेपी वडा डिसिजुपी महानगरपालिका 27 वडा समिति पाके जीवी चुनाव दमले ठाउँ घोषणा पत्र ठो उल्लेखना वेगु ख वे कथा ये महानगरपालिका या वडा पाके व मेयर साहब विशेष इनापे ठो कला संरक्षण या संवर्धन या निम्ति जिमसा वडा सदस्य पाकेन छुट्टै लिखित सुझाव पेश गर्नु चिकमिन्ट खन नेठन्चुना चिउ नेपाल सम्मत सोना दिउ ख वे गड लुमंका वे कर याना दिउ ज्या बाला जैव चर्चना यन उपदे ख नेपाल सम्मत प्रवर्तक संगठन शाखा गुटी लुमंक्यु चले वे गड नाम नेपाल सम्मत राष्ट्रिय सम्मत गाजी संताका नेपाल सम्मत त विभिन्न सञ्चार माध्यमले व्यवहार छलिउटी जान जुबुटी दु अले नेपाल सम्मत प्रवर्तित राष्ट्रिय विभूति न ढाके दुंगुटी दु फ्याक कथा ये महानगरपालिका जीवे रुंगा संगठन उद्यान नगा नामकरण याना तनरत्न पार्क सालिक छि पार्क यो नामकरण या रुंदसा अन सालिक देखियो क्रम सालिक देखियो जिम्माना दि रुंगुटी दु सुन्देले पा अन संगठन पार्क संगठन उद्यान संकटहरु सालिक तया वे कयु चिसलुम जो जान छि गायमाबी मुनुख सुजीव बजाजरीज्यू यज्ञ रत्न द्वादरज्यू नरेश महर्जनज्यू पवित्र कसाज्यू मञ्च महर्जनज्यू वेका पनि नाम गासे गामगा वेका पनि उली सनामदी खस थौ दिया ज तालुको या खैन मुक्ति चो यु हिसाब अले अनलिबा नानी हेरे जुन दु अरेबी अन आर्थिक वाली न दु थोज्याले छिरा आर्थिक न मरेको मगा थो खर्च यार दिबल मरेको मगा उकेलाई ग्वाली न दिउ ये महानगरपालिका असञ्चय समिति अले 27 वडा कार्यालय न अथे तु नुदो समारोह समिति पाकेन छिरा आर्थिक वाली न दु जुजुली ओके कस्तो जी दुनगल से असञ्चय समिति पाके यको सुबह बिया थौ गोसाले थौ छु किताब सपु बोजाव नसा यो नेवा फुड फेस्टिभल कस्ता तो नेपाल सम्बन्ध 1140 लस्ता थो कार्यक्रम नाका नाना चौधु ओके या विशेष थो या प्रमुख अतिथि यहाँ महानगरपालिका या मेयर साहब विद्या सुन्दर साकीज्यू अध्यक्ष उपमेयर हरिप्रभा खड्के श्रेष्ठज्यू 27 वडाया वडाध्यक्ष चिन्यामान साकेज्यू 25 वडाया वडाध्यक्ष नीलकाजी वज्राचार्यज्यू थन असम त्वाया सेवा समिति अध्यक्ष अरुण श्रेष्ठज्यू थन उपस्थित ज्यादिपी 21 वडा विभिन्न वडाया वडाध्यक्ष जोपी विभिन्न वडाया सदस्य जोपी अध्यक्ष नेपाल चेम्बर अफ कमर्स या पूर्व उपाध्यक्ष ज्यू लगायत थन चाहिदिपी तस्कै हने बपी व मिडिया
सपासपी विशेषना ठाउँ नेपाल सम्बत 1840 लस्ता ठुगु कार्यक्रम न्याउना चुन ठकै यो एक नेपाल सहमति विषयले वेकै प्रवर्तक शङ्कर डर साका जिउ विषयले छिमेर साप युको खत तयारी रुङ्गुज्या जिउ विषयले हैन रिपिट माया सिक्किम विशेषना ठु जिउ कार्यक्रम देश जिउ नेपाल सरकार पर्यटन वर्ष रूप भिजिट 2020 उपलक्ष्य तो सुरुजी ट्याङ्गो अन्तिम सुरुजी ट्याङ्गो सुरुजी लस्तान तो जिउ चाहिँ नेवा फुड फेस्टिभल ओ सपो बजा कार्यक्रम न्याउना जाउँदो पलखलिपा न्याय न्याय अति खसान आथन छपुमे हाला ज्याजो न्याकेको गाता हिदिको जुगुले जे छि आगोको मेजगा हाल्दैन छ नेपाल देश भनेर छिसा हिजदी हातु ठुके बुझाएको जो हिजदी हाका दिली सोपी नेपाया नेवाजी युगली सिथाना हिलान जावने नेपा देश धुआजी भाषा लिपि तजिलज स्वावेका राष्ट्र हसीका चोपी नेवा लहना तिसातिया दे मुसुहुनी का चोपी छा थैक लुया चुने हली में राष्ट्रीय ध्वै काजी नेपाया नेवाजी नेपा देश धुआजी सुबह नूतन राष्ट्र समारोह समिति या इनापे असम सेवा समिति वो ये महा